Kubingelele ngiphinde ngwamukela mbukeli kusponsor sikulethela zona ke indaba efika ngaso ke isikhathi kuvele ke okunye okushaqisayo ngaye ke lapha ke inyanga ke edumile lapha enkundleni zokuxhumana uDr Khehlelezi usevezwe njengomuntu ke noma ke inyanga ke eqola ke bona ke abantu lapha ke einkundleni zokuxhumana mbukeli ngabe kuthini ke okwakho uPaula mayelana nale nkulumo ke engizokupha yona njengamanje indaba ke azipheli nansi ke ivideo siyabonga Mgibe ozala mfowethu ngiphatha kabi lento ukuthi wena ngikwethembile uyavuma ukusetshenziswa ile nyanga mbumbulo uDr Khehlelezi ukuthi ibuye ngawe egemini yokuqola kwabantu. Unsika wakuveza konke ukungathembeki kwale nyanga mbumbulo. Yona ke ngoba ihlala ibathenga abantu nongizwe yamthenga walokho eyikhangisa bagcina sebethukane seyibiza ngomphuphe wenyanga wahluleka nawe ukusiza ungizwe enkantolo ungizwe azwasizwa inyanga yangakithi eDumbe uSithole bunenge ubufakazi obuveza ukuthi uKhehlelezi wena osumthwele ngeqoma umkhangisa ukuthi uyisigebengu kangakanani. Mina into engifuna ukukutshela yona ukuthi siyazi ukuthi ukuthengile ngoba vele indlela asebenza ngayo ukuthenga umuntu ukuze abe sesayidini lakhe. Zonke le nyanga zomgunyathe la ko TikTok iningi lazo ziyathengana ukuthi umuntu abe sesayidini lazo. Yabona nami ngesikhathi ngidedela ivideo ngikhuluma ukuthi uKhehlelezi wasiqola kanjani. Zintathu inyanga ezangithinta eceleni zifuna ukungisebenzisa ukuze nazo iqola abantu zingithembisa imali enye yangithembisa 80,000 enye yathi 15,000 enye yathi 30,000 ithi ngizokhuluma njengokuthi emva kokuba uKhehlelezi engiqolile ngisizwe yizo bezama istrategy sokuthi bezokhona ukuthi bedonsa abantu bekhona ukubaqola ngokushaya unembeza ngakwenqaba konke lokho ngoba ngizwa ubuhlungu mawuza umuntu esekhuluma la ethi ngaqolwa imali yami engaka engangiyithole kanjani ngashaya unembeza ukuthi angifuni ukuyihlanganisa nalezi zinto. Wena awuhluphekile kangako unayo imali usebenza kahle kodwa uvuma ukuthi usetshenziswe uKhehlelezi wakho lo ukutshela ukuthi mkhangise khona ezokwazi ukuthi asiqole. Unsika usebenzile ezama ukuthi avula abantu abangakagetshengwa ebavula amehlo. Wena usuba sengxenyeni yokuthi ulwe naye uphikisane naye ngoba ufuna abantu baqhubeke nokuqolwa ileli sela. Lento le ayinhle mfowethu ufanele ngabe uba nonembeza ngoba lento ibhlungu. Ngakuzwa nje kwasekuqaleni ngesikhathi unsike baveza wena wakhombisa ukuchema nawo uKhehlelezi wathi basuke bengasikhombe ngayibhamu. Thina sasisebenzisa ukuthi ngoba simuzwa ekhuluma okhozini sathemba ukuthi kusho ukuthi inyanga yangempela hayi ukuthi sengaze sibe yilima ngaleyo ndlela wena owasibuka ngayo. Siyacela bhuti ukuthi uphume kulento yoku-advertiser le gebengu engamaqola la nibanenge nithunjwe ile inyanga ukuthi niyikhangisa. Siyakwazi lokho siyakwazi lokho. Sicela nje futhi ube neqiniso uphume kulobugebengu. Wena ngiyakuthemba njengoba mina nawe singaphansi kwe-IFP nje akumele ukuthi singabe samthana nenkohlakalo. Yilokho nje ngiyakucela nyawo please ngiyabonga.